Manong Nemy nagawid ak. No man pa'y nalidayak ang naragsak. Naragsak kabuta. Impanagnek Manong Nemy ni Cecil iti panangilaban na iti kas kanya. No saan nak kumang ipatpatek, apay na kumanga ilaban na. So amok ipatpatek nak Manong Nemy against unay digiti parents na. Manong Nemy kabigatan na panagbabasura manen, nagigtutak. Idi, kuna ni tata, inso. Ay, nagbakasyon ka pa ilaeng, Alvaro. Tabi, pagbakasyon ng tata. At dan nakasukat mo. Niya pa, jakpat kaya nagbakasyon na. Pasensyakan. Ngimisot bilin da. Sino? Ni engineer. Kaya nakating ang sawan, tata inikkatak. Lakas ta. Api ka, ano kung matbasol ko? Nakilti, pakainaigan na iti pamilya de Cecil. Buno saan kat, baka ni Marco, tinangi pamuspusan. Amumutin ni Marco, may impluensya. Baka kinasalita na ni engineer o saan kat ni Mayor. Oo, naimatin. Nagkatanak. Napukahonak pa hindi trabaho. Hindi na oras. Gapo, iti palang ipapilit mo kami na saan to mapasama kakayat mo. Ala, ang kamin. Tata, hawang ka din sa mabaling aserkan. No, dito kayat nga, dito ti pagluganak. Tada ito din naka-schedule nga rin nga mapaniti subdivision nga yan da Cecil. Baka adami rekomendaryo nga sa bali nga dump truck na pagyanak ay awang nga rin bakante. Sino nga rin mayat nga mangted di bakante kasapulan naman ti trabaho. Nangar din to brak. Hindi agsubli ka niya dump site. Kiwar ka ma rin ti basura. Manong Nemy, tinawagan ni Cecil. Hello, Alvaro. Cecil. Paunay matin. Nawalanak matin trabaho. Nanya? Inikat dak. Nadaning sungat na kan. Adin sukat na kanya. Kahit mo sa mabaling aramid ni Papang mo, mabaling aramid ni Marco. Pangalak pa dati. Kinsenas, binulan, inaldaw, ngitid ko kininanang, ngaramatan di absat kong nagbasa. Bayam, tulungan ka. Nagkaya man nagsasil. Ano pa yung mga trabaho? Namadasak na nag-construction. Baam ta, i-recommender ka kini Uncle. Uncle? Ada Uncle ko. Nga, negosyo natin kung kontrata. Kapit lang nga, tawagan ka naman na matawag ni Uncle. Tinawagan na ka siguro Manong Nemy. Sa timawag matlang kanyak. Tunlo Lunes, mangrugikan. Ano taramidak? Ibaga kang kat address pa panam. Sa paam. Masapol nga before 7, nandakan doon sa Jai. Agyaman nagsesil. Makalawas ko lang Manong Nemy nga nagtrabaho. Hindi sumra ka kundi sa balipay nga Lunes. Dinak matpastor ka yan. Construction site. Abi pare, naikat ka kanun. Anak mo tibasol ko. Sumatibilin. Dati ni kapatas na.
Boss, apay nga, saan man sobra ka, nakalawas ka nagtrabaho. Lunas man ang apay madikaditi ramid ko. Okay mata. O mata sa pulin nyo kagad ko. Bilin. Iso nga awang kas itagtungpal pare. Sino kin bilin? Ni engineer. Taking ko kati construction. Itong tumalak lang ti bilin eh. Awan tinaramid ko Manong Nemy. Tinawagag man ni Cecil, dahil ko tinamber na unattended. Inulit-ulit ko, awan. Sus, puwan ay matan. Nagmalmalay Manong Nemy nga saan ko natawagan. Kabigatan na, napana ka mismo ti balayda. Ninanasyon Manong Nemy, imbasadeg, iti Kate. Apay ka de, Alvaro. Diyak makontak ni Cecil, nana. Hindi palang kalman. Kaya puta, saan nga makiigam pa isunay ti cellphone? Anya? Apay nana? Apay? Saan na pa kayo din na parawaran? Apay mabalin ka din ang pastor kantak? Sama nga mabalin barok. Alagawid kan. Pumanaw kan kat baka nung kami pa yung agasawang sang kapamilya te. Makabasol ka dakwada kat dakam ti papanawan da. Alan barok, pumanaw kan. Saan mo ko mga palubos ko may ramraman kami. Paunay matan. Naku nagtinakim ko manong. Numana nagsubliak sa dyan, agpagpakaasi, Manong Nemy nga mawan, di nagpalubusan. Ipilit ko lang Manong Nemy, talaga madi. Iyaga Manong Nemy, iti may sa nga aldaw, gabot taon matrabaho, gabot sakit, tinagam ko Manong. Napaanag iti may sa karinderya, naginom. Halag mat nga nabartek ti konak Manong Nemy, tadyak mat kayat ti gulo. Nga madalag kursonada kanya. Kahit ko liklikan Manong Nemy nga si ti Makderak na panagbayad sak pumanaw ko man. Binakaldak mat ti botelya Manong Nemy. Naalag ti bukot ko abo. Kapanam. Abeng mat abakalan dak. Dito pa na mayin. Nakatala baton dak mat. Manong Nemy, kahit ko liklikan ti gulo, nagtaraya ka, kinamat nagtilo ko. Taluda nga nung. Idi nakalingadak Manong Nemy, nakakita kiti iya. May isa nga pungdol, medyo kabaylak nga ibaot. Inuray ko ida Manong Nemy nga bumatog di iya ko. Idi makabatog dak, oh, kuno mo. Uri lang natulid ti doa. Kumay ti may sa pang-uring ka, Manong Nemy, natulid na nga talo. Pang-urak ko maida. Tsaka ko pumatay. Kapag pungtot ko. Ngayon, saanin ko na. Ang mga makapapatay nga di na oras. Di mano nagdibalay Manong Nemy nga kastaunay ti banog ko. Ano dito yun na mapaspasamag kang ka? Alvaro. Nanang, apay kasat langam. Apay kasat, nanong natabukod mo? Binatudak iti botelya. Nagkapom ngamin. Apay agad arak ka. Ano dahito nga mapaspasamag ti biyak mo, Alvaro? Itatawanin trabaho. Ano da kumamat nga gaad mo. Sapol ti pagtrabaho nga makasto mo ti mapaspasamag kang kan. Saan kan samatan nga Alvaro basurero? Anang roden nang. Bakag badin kan nga Alvaro abusado. Anak ba nagkapabuso na nga. Anak ko, lipate mo ni Cecil. Sumapol kan ti sa bali nga magtrabaho. Kada naman ta sa pulak nang inikadagmat hanggang amin nga agba pa nagtrabaho ti bay konekta kadakwada. Kasempre, uncle ni Cecil day jay. Kasi siguro na amon siguro rin naganak yung guwan at binilindang katanda ka. Kuya, Cecil, lili ko na Manong.
Ay, sisil lang amin kangkanan nga dati panunot ni Manong eh. Lily, lipatin mo ni Ate Cecil. Oreta, dandani ko naggraduar. May sakit gudwaping nga tawin. Malak nga ron pang pabasak yung kaita. Hindi kasapal ka sa bali nga trabaho. So marika lang ti construction ng dire-diretso ng trabaho ka, handa ka ikatin. Nakasaysayan di trabaho ng masorero. Sweldo ak ti kinsinas kan katapusan. At tapay inal daw nga pagbibingayan mi nga paglakwam mi ti plastic kan lata. Sakit tinagam ko. Naway na sakit tinagam mo anak ko ang awang maramid mo. Sakit ka dyan tinaramid na ka ni Cecil nanang eh. Di dahan pag-usarin ti cellphone. Di da ba yung pagparwarin. Kailangan maramid tayo anak ko. Sige nang sa pulat sa bali nga trabaho. Nilayang patay ti awan ti pamuspusan na. Makabulanan Manong Nemy. Sipod day din napasama. Talagang awanin saan ko na makontak ni Cecil. Makabulan, 2 bulan. Nangasta na kagmalan ti construction Manong Nemy. Uwan, kadisot nagpatrabaho ak. Hindi tamay siya nga malam Manong Nemy. Sumangpetak dito balay nga nagkapoy ti pagtrabaho ak. Idita. At ako ti sangot ti balay. Sangot ti kalapaw. Sino nakakutsi? Hindi ko nakita ni Lily Manong Nemy tartaray ng may sumahabat kanya. Manong alis tuwam. Tapay. Tay, parents ni Manang Cecil. Isutot na da? Uhen. Imposible nga may turod at sumrek iti barong-barong tayo. Simrek da, pinagtukaw matinanang. Tapay na masapol da. Kaya da ka ka salita. Aping ngirsi ka kasta. Ano pa na ko nang sumukudan? Ay, so damit lang ito may mangayap kanya. Tsak manam mo. Basta orurahin na ka, ano? Salsalutsudan da, no? Ayam mo, no? Napapaspasabag kang bagamat ninanang at siyempre kamat lahat construction. Bagapay ninanang nga sayang di trabaho na, gabutan na ikat. Kat nagpintas ka, no? Kinsenas, katapusan, nagsweldo ka. Ninanang ti makaadot istorya, isuda agad. Sagmuhan na ti magbagada. Agtungtong edamit lahat na. Oh my God! Dito sumragak Manong Nemy nagdaydayawak na nga balimyo, sir, ma'am. Pukas la sana ka mamati ma'am nga dakay dito'y nanumong kalapaw mi. Kahit nagtugaw kayo, kanito'y marmarpog pa yun nga daanan nga sopa nga kawayan. Pika di, sir, ma'am. Yung bangis na unag tilakay. Saan nagtimag? Di bakit Manong Nemy ti nagtimag? Ilaluko ko dati asawa. Tapno, anyaman ti pagkaragsakan ti anak mi. Kadiso ti matungpal. Ma'am, ada ni Cecil iti ospital. Ket, sika lang ti awawagan na. Kadi, apay nga na ospital. Di na kaya timangan. Wari ka sunod pa rin papilit mi. No gasta, palubusan na ka din harod gumapan mong bisita kayong kuha na, ma'am, sir. Isong harod ngayon may kami. Yuro oras ka. Mabiglang harod na. Medyo, idigos ko labit, naglabarak la itay eh. Mga numatikin ka tagdigos anak. Aman nang, kaya ko na nabayag ang patan nga nabaawan. Kinunak Manong Nemy niya listok tinagdigos. Baglakit din ta.
Ano na nga kung kompetisymento ti imak. Kanalis tumit lang ikaten. Katak lang ti suka Manong Nemy. Nagpabagluak man ta, siyempre. Bisitaek ni Cecil. Nagilugan na kiti kotse da Manong Nemy kabayat nga agtatara iti kotse. May isang alakay Manong Nemy nga asawa ni Nanasyon, ti driver. Napudno ka timot lahat talaga ti panagayat mo ti anak mi. Nakapudbudno ko na isa. Awahan sa baling anayat ko. Nusang iso na. Inayat mo gabot tabak nang. Inayat ko gabot isupit iso. Oray masak lang ang basurero. Agas makita yun di. Apay sir ni Marco. Sir Marco. Sana kayat ni Cecil ni Marco. Ori papilit mi. Kasano amin nga kayat na sir. Di mat napudnot panagayat na. Malaksit ka niya Cecil ado kano na kita nobya na arman na. Oin. Mamumi asta. Kung nga sandak akayat kaputa. Nabanag na kami hindi kinapudno man ha. Iso nga, kakaiso na nga anak mi. Pakaragsakan na pigid din nga paipaidam mi. Tila'y pagpakasimikin ka. Saan mo ito kumapulos nga saktan ni Cecil? Diyak to pulos saktan. Nipitik kat sang kuntong haramiden. Karidi Manong Nemy ta makadanon kami ti ospital. Maturog ni Cecil. Adun ti marisan na nga talaga. Kitang kadlang nga, orin no kasanot kabaknang mo, no talaga nagsakit ka. Kan kayat mo tagsakit. Nga di mong kayat timangan, nga di mong kayat ni may magan. Inagamak ti may nga dakulap naman Manong Nemy ni pinatpatpatak. Pariknak ti bara ti dakulap ko. Ti bara ti bagik. Takasla, madlaw ko kanamnamayak Manong Nemy nga sapsapulan na sa bali nga bahara tapno. May kantinamnamang agbekpay. Ilang mo lagat. Makita na. Alvaro. Alvaro? Sana ka dilang agtagtagahinap manen. Sige ka di Alvaro. Siya. Umayak man ang agbunag ti basura yo. Siyak ni Alvaro, basurero. Taapay nagsubli ka madlang ang basura? Saan? Inikat na ko ni. Uri ka kahit kukuha tagsubli. Tanapin na sa trabaho. At kinsenas, kin katapusan nga sweldo. Uri basit lang. Sapay at dapay la inal daw nga makawartaan mi nga pagbibingayan. Nakapimitas ko mauna yan. Gaminik katakman. At na konstruksyon nita nga pag-ububrahak. Napiyala nga. At da itulong ko kani nanang. Itulong ko kani adin ko. Ti panagbasa na. 1.5 years to. Naggraduaran palubos na po. Kamusta kan? Abay yung palubos mo kastoy ka. Gabao na hawanin tinagsak ko. So saan ka makita? Adagang ka tinagsak ko. Uri nga taga-burandak na papakin ni mama ati ado nga kwarta. Uri pa nga ta, di panagandan kanyak, di patawid daw. Saan isot pakaragsakan? Uri may salang basurero ti asawak. Kan kadandan na. No isot ipatpatig ko kin mga ipatpatig kanyak. Na nagsakak. I love you, Alvaro. I love you more, Cecil. Naging narakop kami Manong Nemy ni Cecil. Itinapahot. Nga saksi di kiti naganak ken kuha na Manong Nemy data nga panaging narakop. Alistuan tagpaimbag. Yan. Alistuan. Bantayan na ka. Kasanon ti pa nagtrabaho, nabantayan ka. Iho, awan ti problema tayo nyaman pa nagtrabaho. Tanuman di ka sa pulan nanang mo, kani kamsat mo, dakamton ti mangted.
Sir, basta, ipaayam ti ragsak ti anak mi. No naragsak ti anak mi, naragsak kami maten. Kinuna Manong Nemy ti ina ni Cecil. Manong Nemy kadag ito lang nga makapulapol ko ti ina na. Manong Nemy, makita ti singpet na. Ngim tilakay Manong Nemy kasla dinaklata kayat nga nugutan. Ede pa nagbambantay ko kani Cecil alistum Manong Nemy masubli na itipig sa akin na karadkad na agsistorya. Pagasdawak namin kani Papa. No apeng namin nga saan nakakayat. Ada kalindigan ni Papa mo. Ore siya kumamit kas kang kuhana. Siyempre. Mamom ka di. Nasa dinot nagkapon ni Papa. Nagkapon na. Mindanao. Jay Apayaw. Jay nagkapon na. Nagkapuwit iti Papa. Kahit mo sawan, dati nga nakurapay ni Papang mo. Ni Mama tibak nang. Ngim inayat ni Mama. Nagayinayat da. Ano da ko makakayat lang ni Papang mo ang ni Mamang mo. Tsaka mo. Di na ano kayat nga maulit. Ti pakasaritahan ti inayat da. Basurero mat ni Papang mo? Street sweeper. Hanggang basbasura hanggang pidpidot ng agum-umong. Agkay-kay ti kalsada. Basta gaya. Di awang ngarot problema tan. Awanin ha. Gapot overtime gan no. Agalos 11. Manong Nemy, hindi makaruwaran iti hospital ni Cecil nawayan. Sandan ng iparitan, sandan ng ipupukpay, Manong Nemy. Nag-take the board, kada si kurso Manong Nemy, nginalan na, kit naka-irawar na. Aking ka Manong Nemy, ngayon timang man-manage, iti negosyo da. Katsiyak Manong Nemy, nagsubliak, iti dati nga basurero. Kalpasan data, Manong Nemy, pinasarding na kon, ta ituloy ko kano tagbasa. High school pa ilaing, awun, makaamuak, basta agbasa ka. Nagradurat mo ni ading mo, basta agbasa ka. Intun ka anong anot pa ng kalisata, intun makapagturpos ka. Mauray na kata, manupay nga tawin. Apagbit lang data, intun makapagturpos ka. Datantun nga duwati mag-manage din negosyo. Tao mati sa baling agtawid no sana siya. Diya balayo, nga pagyan ang dalili kaniya, nanang mo, kini daw kong ni Papa, magparakdal da darakdakkel, kanapimpindas na taltalgen. Ni nanang mo, isuntimang sukat, kininanas yun. Sak mangalat sa bali ng family driver. Nagraduar matin na kita anak na. Agrituro na matin trabaho. Ninanang mo ti sumukan. Apay, madi, pagbaling nga katulong nanang mo. Sama, napagandi nga saan. Manong Nemy, iti agdama. Ada akon Manong Nemy, iti maudi nga tawen iti kolehyo. Online nga panagbasa. Gaputi kastoy Manong Nemy nga kaada iti pandemya. Awang pa'y Manong Nemy na napasamak kada kami kini Cecil nga madadagiti kong daway nga ginarakop ka nagbinisito kami iti napaot. Kahit ko kuman Manong Nemy ang magtuturo ka ko na naman. E rin to Manong Nemy taimun unang nga nag-asawa ni Lili nga mitisyak. Takasanukit masikugmat kami ni din. So nagkalaysadan iti metlang padan na Manong Nemy nga accountant nga asawa.
Yung tuloy mat Manong Nemy, ni nanang dinagyan, itiya, ayanda, Cecil, kabuta, siyempre, ison mga sikaso Manong Nemy, kadikit tinaganak, kani Cecil, ta medyo ado digit sumsumro nga sakit da. Kasta digit bumak ng Manong, isto dang sakit. Ilan na ta siya, Manong Nemy, ang makikabalayak siyempre di family house niya, ngayon da, Lily, kenti asawa na, ni kayong ko. Yung oray ko lahangan Manong Nemy, di pa nagturpos ko, kalpasan na, dakam tumatan ka ni Cecil, iti mang-manage sa negosyo. Negosyo niya ang patpana. Manong Nemy, nukas tagpasyarak, kat makitak di kita basura, nakaumong, nakareding, ang papidutan di kita basurero. Malagip ko tinapalabas. Na makakita Manong Nemy, di kita agpidpidot, agbunag ti basura. Ada di kita dawan Manong Nemy, nga isarden ko, tilokan ko. Tadamat intenda, regalo kanya ni Cecil nga kotse. Medyo ko mautak pa nung wallet ko na, pangmeriendayo. Ay, sir, thank you. Mabano, narigat agbunag ti basura, saan ka di? Ano sir, ananusa na. Sige, pagmeriendayo. Thank you, sir. Handang awagan ti sir. Basurero ako dati. Anong Nemy yung oray ko lang ti panawan nga nito ding para tinananayan nga panag-asawa mi kini Cecil. Dito nga rin ti pagkasarita Manong Nemy nga nagyaman ak unay ti anus mo nga nangibasa ken nangurnos kalpasan nga insen ko ken ka di detalye ti pagkasaritaan. Ket sabi ko mamanong dadamat na ibatik nga adal, liwliwakan pagsarmingan ti biag kada kiti padak nga dimngeg. More power to your program and God bless. Ito nga lagyaman nga pagkaya mo, ALVARO, basurero, dati. Thank you kang ALVARO, iti pa nang i-share mo iti pakasalitaan nyo. Maraming salamat ka lagi amin nga nag-comment ni meron na pakundudang, ni Anmore Agunoy, salamat ng kaniya net, sumbad kaw as tabuan. Wow, so good. God bless. Kung ano to eh. Ni kumpadre Fernando Janbaren, good, nothing happened yet. No feeling. Best story ever yet. Kung ano. Marites Pascua, ni Vanji Francisco Villaruso, ni Milagros Ruiz Padilla, thank you. Flora Bella Borday. No maminsan, haan tayo na maisuro tirik na sender. Sa apeng ipatpatig ko. No tadjay ipatpatig ko ket ipatpatig damet kuna na. Heaven Madrigal, what a very true and genuine love story, happy ending. Sender kuna na. Juicy Barcena, great story ends well again kuna na toy. Very well portray again kuna na. Thank you Juicy. Nene Kakal, wow, very nice story, happy ending. Ni Larry Melad, nice story. Marites Pascua, ha ha ha. Maribel Asuncion, nice story, happy ending. Ni Josie Bautista. Hello Josie Bautista. Basta matanggan ni presentasyon Santias. Ni Ayat Awan Pilyan na no iso. Di pagduyusan tirik na ken pakaragsakan. Very nice love story. Congrats sender. Fresh Leia, wow, nagkaswerte kan sender. Ni Shalin Agbayani, wow, nice story, happy ending. Ni Edmond Agustin, thank you Edmond. Wow, nice story and more power ko na. Ni Eden Antalan, nice story. Ni Wilson Gawiran, love is blind. It doesn't matter if you are rich or poor. What is counts is true, honest and pure love. Sender, you are a fighter and prove yourself. Beautiful life and love story. Happy ending ko na. Thank you Wilson. Lilibet Aliado net midad na story. Milagros Ruiz Padilla, nice story. Juicy Barcena, yes, never quit ko na. Ni Helen Domingo Labandino, Macrina Ramos Tumaneng Pedero, nice story. Stamatan ni Florencia Angel Matamba Tagabilya, nice story. Belia Pimentel, nice story. Andres Kakal, Mark Bryan, Jason Agno Teodoro, nice story. Ross Jai Bautista, nice story. Juicy Ramirez, claro. Wow, nice story. Maribel Asuncion, ni Evangeline Pineria Hidalgo, nice story. Ni Alwon Villaruel, nice story. Mary Joy Ines, thank you. Catherine Ganding Gaspar, nice story.
ni Marlo Rizado Villegas, Benjamin Pineria Hidalgo, Vanji Francisco Villaruso, ni Ronald Albayal Decano, at Partuna, abangan, nice story. Ni Marlo Lizardo Villegas, Mercedes Anday Tutaan, Solidad Nilo, thank you Solidad. Wow, nice story ko na to. Maribel Asuncion, Macrina Ramos Tomaneng Padero, nice story. Mary Joy Ines, thank you. Ni Guada Basilio Patricio, nice story. Michael Bancud, ni Rowena Bulibol Doliente, nice story. Mercedes Anday Tutaan, Anita Ancheta, nice story. Adenan Talan, Teresita Ising Dabon Peregrino, Amelia Manglanlan, nice story. Ken ni Farah Drew, Maribel Asuncion, Yolentonio Campus, Evangeline Pedro, Stamantan ken ni Evangeline Perico, Florabella Borde, ni Laika Gemma Agustin Ragusante, Florabella Borde, kasama Perlita Aglipa Matias, nice story ko na. Tonet Campus, Renato Domingo, nagpintas ng istorya, may pangkip kinayat ko na. Thank you. Amalia Manglanlan, Amelita Ulo Palio, Perlita Aglipa Matias, Margie Saturno Cariaga, Leonida Estipuna, thank you Leonida. Kani Mary Andra Pacondudang, Julie Pasqua, Kenda Dumapay. Yeah, maraming salamat po kada kita aming nag-comment. Thank you. Apple, Ruinas at Apple, Mary Andra Pacondudang, thank you. Nora Barreras, William Willie Rosales, Emelita Olavalio, thank you. Celia Culiado, ni Jenny Kate Paolo, thank you. Nice story ko na. Kaya mo sa dua pa yung oras na dito studio Gag-record tayo para ti kahapon lamang, gag-record tayo para ti ipuon kong irugi dito sa Hawaii. Pumakada kami, papagayami. Dato yung di papakada nga ayog, nintay isagot karagiti amin nga dumdungeg, kaya nagbibuya. Maraming salamat po kaya kay amin. Dati kanta ni Sign at Pagrigan cover, O Jesus, agyaman. Kaspasit tinda ba nagyaman kaniya po Diyos. Padanan nagpapayam na kahapon lamang. Kaninton numalam, KIK, kumusta kayo tangkasin, padaanan nyo? Kaninton Rabi, palubos tiya po. O may kamtusong bay kada kayo ti Uncle Mission Alright. Jesus, ayatenka. Adaan ka man, adu akinabaknang, dumteng tu kitsempo, nga mapukaw da. O Jesus, agyaman na, timatak na lukan, napatig nga darambas, basul ko'y nagasan, pusukin panunot, ingka dinalusan, binaliwang tiban banag, itinayin ng itan. Naidumduma launay nga ang paiso, yag timay sa makon ko na Kristiyano. Dumaw dawe dumakda kesman kitsempo, ragsak tayo na at talina panunot ken puso. O Jesus, agyaman na, timatak na lukan, napatig nga darambas, basul ko'y nagasan, pusukin panunot, ingka dinalusan, binaliwang tiwan banag, itinayin langitan. Pamagam dilikutan dato nga ayog ngayon kayo mamagigan, pumakada ka marudin, nagserbi ka na kayo. Ni kadwating nga nagserbi, my one and only Mami Merlin Pascual Ruiz, ni Nemars Jr. and family, Nemalin Ruiz Ojerio and family, kani Sharin Ruiz Gawiran and family, kani si Bubukela Nemars Studio family. Babay na po, good day and God bless us all. Mga anak, ni Diyos anamaswa,
ko na